nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Iyo minisitiri w'intebe ahinduwe na guverinoma ihita ihinduka, ari nayo mpamvu hagiyeho guverinoma nshya isanzwe abaminisitiri bari barimo ariko babiri barahinduka. Perezida Paul Kagame yashyizeho guverinoma nshya irimo abaminisitiri bashya babiri gusa, abandi ni abasanzwe barimo. Mbega ubwo havuyemo babiri hajyamo abandi babiri bashya. Aba bashya ni Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na Dr Bernadette Arabikwiriye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Minisitiri Dominique Habimana yasimbuye Dr Patrice Mugenzi wagizwe minisitiri kwa 19 Ukwakira 2024. Icyo gihe yari asimbuye Jean Claude Musabyimana nawe wagiye mu mwaka wa 2022 asimbuye Gatabazi Jean Marie Vianney. Habimana Dominique asanzwe ari umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yari asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Rariga nk'ishyirahamwe rihuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali. Izi nshingano zo muri Rariga yazigiyemo kuwa 6 Kamena 2024. Mbere yo kuba umuyobozi muri Rariga ariyo Rwanda Association of Local Government Authorities, Habimana Dominique yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe imiyoborere mu kigo cy'Ubusuwisi gishinzwe iterambere n'ubufatanye mu Rwanda, aricyo Governance Program Officer at the Swiss Agency for Development and Cooperation SDS. Habimana rero nk'uko twabivuze ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akabarizwa mu itorero rya Abel Kacyiru, akaba namaze igihe kinini ari perezida wa Seraphine Melodies, korali ifatwa nk'iya mbere nkuru mu gihugu muri iryo torero, akaba nawe wabandikiye indirimbo zabo nyinshi. Ni korali izwiho igikorwa cyo gutanga amaraso ku barwayi barembeye mu bitaro. Mu mwaka wa 2015 ubwo yashyiraga hanze indirimbo yise Turashaka Amahoro, Habimana Dominique yavugaga yuko akunda cyane umuziki, akaba yaremeje gukora umuziki uhindura abatuye isi. Yavuze ko afite indirimbo nyinshi zihimbaza Imana n'izihamagarira abantu kwimakaza umuco w'amahoro. Habimana rero afite masters mu bijyanye n'iterambere, yayize muri Kaminuza y'u Rwanda ayisoza 2014. Undi mu minisitiri mushya ni Dr Bernadette Arabikwiriye. Arabikwiriye Bernadette yasimbuye Dr Valentine Uwamariya wari minisitiri w'ibidukikije. Uyu Dr Valentine akaba yaramaze kuba minisitiri muri ministeri eshatu. Minisitiri Bernadette Arabikwiriye asanzwe akora umuryango utegamiye kuri leta w'Abanyamerika witwa World Resource Institute, akaba afite PhD yakuye muri Amerika, akaba yanakoreye ahantu hatandukanye. Dr Uwamariya yasimbuye yayoboye ministeri zitandukanye, akaba yaravukiye Ishangi muri Nyamasheke mu 1971, akaba ari umwe mu bayobozi mu Rwanda baciye agahigo mu kuyobora ministeri nyinshi mu gihe gito, aho yayoboye ministeri eshatu mu myaka 4 gusa. Dr Uwamariya mu mwaka wa 2020 muri Gashyantare yagizwe minisitiri w'uburezi. Ni inshingano benshi bemeje ko yitwayemo neza, kuko kimara guhabwa izo nshingano yahuye mu bihe bitoroshye bya Covid, ntihagira amashuri bigiraho ingaruka. Yakemuye n'ibibazo by'ingutu byari mu mashuri makuru na kaminuza, aho byarangiye amashuri amwe afunzwe burundu. Muri izo nshingano kandi abarimu ntibazibagirwa ubwo babwirwaga ko umushahara wabo wikubye hafi kabiri, bamushimira ubuvugizi yagiye abakorera, mbega baramushima cyane. 22 Kanama 2023 Dr Uwamariya Valentine yahise ahindurirwa inshingano agirwa minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Inshingano yamaze mu mwaka umwe, hanyuma tariki ya 12 Kamena 2024 agirwa minisitiri w'ibidukikije. Ikaba ari inshingano rero yakoze kuva ubwo kugera kwa 24 Nyakanga 2025 ubwo yasimburwaga na Dr Bernadette Arabikwiriye. Nibyo duhure mu bindi biganiro.